Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne ghayril mağdûbi aleyhim ve lâ-ddâllîn. Muhalafat Allah sabır. Damdat lamiyat lamaka kuharna qat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhalafat Allah sabır. Damdat lamiyat lamaka kuharna qat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhalafat Allah sabır. Damdat lamiyat lamaka kuharna qat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta assalamu aleykum alhamdulillah alam. Amin. Tutkan jeri joyda olsun, toprağı tarqa olsun. Özün. Үйдөлө. Эме үйдөлөр кандай жүрөт? Баары жакшы үйдө жүрүшөт. Айкөл бекен какта? Айкөл байкем стройкада жүргөн. Казакстанга кетем деп аткан жакында. Эми Кыргызстанда эле иштей берсе болмок эми? Стройка жакпай Казакстанга кетип акча табайын деп аткан. Эми өзү элет эми. Акча көп таап келем деп атабы? Эми Айкөл бекен айтып берем бир экөөбүз. Кыргызстанда эле иштеди. Qanday do'stga? Yaxshi, o'zing qanday yurasan? Yaxshi. Yaxshi. Ne jag'al besolib ishlar qanday? Yaxshi bo'laveradi. Bo'latat do'stim, Qozog'istonga ketgan olib tursin-ku. Buyursa ketgan edim Qozog'istonga. Qirg'izistonda hali ishlar bermaysan-ku do'stim. Yo'q. Qozog'ga ketdim, stroykadan nimalar. Do'stim, Qirg'izistonda istasang yaxshilab ishlasang o'tqa turasan do'stim. O'zim do'stim va Shvetsiyada Shvetsiyada ishlayapman o'zim. Kırgızistan'da işlersen olmak mı? Özün bilesin ha dostum. Meylan özün bilesin dostum. Dostum Kırgızistan'da işlerim o diyeyim. Yaxshi, o'ylanib ko'rchi do'stim, bir sirada. Oylandım dostum, Kırgızistan'da işleyim o. Orada birinci nemesi var. Nomeri. Oşuna arqылы ketken tamda men. Jumuşta birek. Aylık qanday ekan? Aylık bir 50.000 60.000 da. Oylanıp ko'rayin anda dostum. Barsam anda sana сразу cevabını aytib qo'yim WhatsApp'tan. Aytib qo'yim сразу dostum. Хорошо, manda. Bo'lib turadi dostum. Çalışarız da. Kırgızistan'da ne işlersen olmak mı? Özün bilesin ha dostum. Meylan özün bilesin dostum. Dostum Kırgızistan'da işlerim o diyeyim. Yaxshi, o'ylanib ko'rchi do'stim, bir sirada. Oylandım dostum, Kırgızistan'da işleyim ko. Orada birinci nemesi var. Nomeri. Oşuna arqылы ketken tamda men. Jumuşta birek. Aylık qanday ekan? Aylık bir 50.000 60.000 da. Oylanıp ko'rayin anda dostum. Barsam anda sana сразу cevabını aytib qo'yim WhatsApp'tan. Aytib qo'yim сразу dostum.
Хорошо, хорошо. Күтем анда. Болуп тур ана досум. Чалышабыз да. Алло. Саламатсызбы же? Кандайсыз? Жакшы же. Ала кетпесин ей. Жакшы. Анда эже мен жумуш боюнча чогулуптум эле Казакстанга. Иштеген барайын деп эле. Айлык кандай? Жакшы айлык. 50-60 миң болуп турат айлык анда. Жакшы. Эже анда. Bir aydan keyin Казакстанга кетмек болуп атам анда. Кетип турайсызбы bir aydan keyin? Досторlardan сураштырып алдым менен номериңизди. Не документтер керек аякка? Паспортубузду силап келип турайсызбы? Анда эже кетмек болдум Казакстанга. Мейли анда. Кандай досум? Сүйүнчү Казакстанга кетмек болдум. Чогуу учуп калап турайсызбы? Bir aydan keyin учасың дейт. Мейли анда досум. Алло. Кандайсыз? Сен кандай жүрөсүз? Сол иштериңиз кандай? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, кандай жүрөсүз? Денсаулыктар жакшы эле, меники жакшы эле. Жакшы эле. Дамир акам Россияда кандай иштеп атат? Сүйлөшүп атасыңарбы? Ооба, сүйлөшүп атам, жакшы эле. Ошо мен Казакстанга кеткен аттым эле, Аделаны сиздерге тыштап турсамбы деп ойлоп аттым. Калып турасыздарбы? Мейли, алып кел бери. Рахмат жеңе анда. Эртең тыштап кетем сизге. Макул. Мейли. Adela, sağ bir nesi aytayın dostum ele. Adela, sen bugün kechke çeyин kiyimlerini даярдап кой. Men erten Kazakstan'a ketken atam. Sen bir жылдай Дамир акеңдердин үйүндө туруп тур, макулбу? Мен анда жумуштан менен бир жакка барып келе кой. Sen кийимдеримди даярдап кой, макулбу? Макул. Мен анда кеттим. Макул анда. Учурашты жеңе. Кандайсың? Жеңе өзүңүз кандай? Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Кандай келип алдыңар? Жакшы, өзүңүз. Аделя кандайсың? Кандай чоңоюп атасың? Жакшы. Денсаулыктар жакшы элеби? Жакшы. Иштер болуп атабы? Болуп атат жеңе өзүңүздө. Аделянын сизге 1 жылга тыштап турсамбы деп аттым эле. Казакстанга кетип аттым эле. Макул, мейли. Ошо анда мен дос бала менен иштеп келсем деп аттым. Анда Аделя жеңең айткандан угуп тур. Мен Казакстанга барып 1 жылда иштеп, жакшы акча тагып келейин, Жүр Аделя, кийимдериңди алып жака кир. Ошентип абай көр тириликтин айынан досу Айкөл менен Казакстанга иштегени кетип кулчулукка сатылып кетет. Ben tartışıyorum. Ben tartışıyorum. Sen geldiğinde beri karandaş taşlar. Sen yokta taşlar buluşuyorsun. Аделя берип кой карандашты. Сен келгенден бери ушуну талашып бересиңерби? Же байкеңден дайын жок. 1 жылдан бери же акчасы жок. Пайдаңдан да зыяның көп болду го сенин. Аделя, мен сага эмне дедим эле? Кечке эле китеп окуп отурасың, айтпадым эле мен сени үйдү шыпыр деп. Бул бачым алда китептериңди жыйна дагы шыпыр үйдү. Бул бачым. Aku esto, ancho, onu,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adil, men gönüllükte koyçu. Tuğan görmek bunda. Adela. Adela. Oh. Magazinga barıp çay menen may alıp kelçi, nanın koşo. Baçın barıp gel, makul bu? Makul. Men... Ama men Adil'e gönüllük soptur. Ne görsötçü? İyi dese. Çelme oğustun kılganın da. Hele, bu ne kılganın? Kara YouTube'da çıtap ket, yüz saptırsın koyuna koy. Basçı sen cazalavasan bol be kaptır tanıyor. Aldı saat gün olduydu sonunda. Atam alıp verdi. Atapa, Bayke, meni emnege taштап кеттиңер? Alina, Ha. meni uğru odamda arap kelip berçi mağa. Men boş oyattam, görбөй атасызбы? Erkeletken mazaba boldu o. Naki. Rahmat. Adela berip koy karandaşты. Sen gelgenden beri uşunu talaşa veresingерби? Je Baykеңден dayın жок. 1 жылдан beri акчасы жок. Пайдаңдан да зыяның көп болду го senin. Adela, men sana ne dedim ne? Kechkele kitap okup oturasың, айтпадым неме сен үйдү шыпыр деп. Бол бачым алда китептериңди жыйна дагы шыпыр үйдү. Бол бачым. Кара YouTube'ду чытап кет, yüz saptırsın koyuna koy. Basçı sen cazalavasan bol be kaptır tanıyor.